Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gary, agrobata ko na. Ay nawaw, urayan na klabit bakit? Agpalusak laang. Ay sumurot kan tulatan. Adamot sakam. Agkukuyog tayo latan tapno makatipid tayo iti pamasahe no may sa tricycle ti pagluganan ta. Bakit? Da kami kan ni Mari Edna ti agkuyog. Adamot ni Fidel, di agkuyog kayon to. Anya? Ay, umuna akon. Agawaan nyo ti agsagana, ta sigurado amang rugi adagos ti programa. Ala, agan anad kayong araw. Mari Edna, adda akon. Nakasagana ka ka din. Ay na, nagsapakan maray. Ay hindi pare-gari nga, hindi mo magkanwa. Adda ije balay. Saan pa'y nakasagana? Ay kunak man, no, agkukuyog tayo amapan makifiesta maray. Kasano? Nakabumbuntog met nga aggunay. Nabuntaw, gunaw. Adadaduma ang makagapaw maray. Ay, nawaw. Anya kumangay, tidaduma ang makagapo. Mare. Kasla di mo meten kaya ti rumwarno nila kay mo ti kadwa maray. Agpudno ka man kanyak. Ibain mo ka day ni pare-garay. Ha? Ay, kuha. Ay saan anasaya at tikas tamaray? Ang mga numasaktan mo piman di tao. Saan man ngamin akong kumpormi ti damdamagam, Mari Edna. Agawam kid ti agsagana. Tapno addaganas ko anasapa. Good morning, Tatang. Kastamot ken ka na anak ko. Ninanangay. Nagrubuatan anak ko. Itaypay. Kunak man nagkuyog kayo amapan makifiesta. Di kumari na ti kadwana. Makigidanak tao ken Fidel inton madamdama anak ko. Okay. Si Kangay, saan ka kadiamapan? Saan pa, Tatang? Agi na naak ita. Taadda trabahok inton bigat. Wen matkit de, nasaysayat matlang ti kasta. Tapno makainanakamay. Igatangan naktulatan iti pasarabok, Tatang. Sigurado, adumanan tila ko amakmakan. Wen, siya kung ti makaammo anak ko. Daytan ti kawis mo makipesta, tata? Wen, Fidel. Adda ka di ti parikot. Nakatsinelas, naka-t-shirt ken naka-short pant kalaang may tata. Komportable ag iti kastoy akawis kaw. Aglalo pa ikat nabara ti panawin ita. Wen metkit di Agtsinelas akman met nga ron. Ay kat, wen San met adakas? Agkapita pa tata. Pangurayan ta iti kasinsin ko. Nagkapi akon ijay balay Ay kat, agkapi ka manen atata. Ramanam mamit ti kapik. Da pari-gari matkan Fidel to sumungad marisalay. Ay, nawaw. Apay matakas ti kawus na italakay. Bagay na mamaray. Ay, una yan. Pinili na kumamat ajay presentable. Taypay daan at t-shirt tinusar na. Sapay nakatsinelas manen. Ay, awam mo dakes na. No kayat nati ang tsinelas maray. Si kaki idemat. Ay, talaga ang mga ibaba inday ta nga asawak.
Ay, anyan tulangan ti panunutan dagiti tao. Relax ka kadila ang maray. Apay aya abig dila unay kun kati simple akawas nila kay mau. May maya latamot ati simple maray. Saan nga okay kanyak ti kasta, mare? Amangan no panunutan dagiti tattao asaan ko nga asikasuhan. Ay, naimbag tasaan kami nagkuyog nga inmay. Ay, tangiwa mo maray. Amangan no mabainan mo piman nila kay mau. Sapay ano mati makangkang iti ibagbagam. Ay, iso nga ron adyak kayat nga agkuy-kuyog kami. Takas tamot day ta nga asawak. Ala, uston maray. Nagmerienda kayo ka din, bakit? Nalpasan, agsari tataman pa'y gari. Ha? Sumurot ka kanyak. Anya ti pagsaritaan ta, bakit? Ay, Kasla makaungot ka mat kinitatagaray. di ka makibiyang si ka Fidel. Ala, sumurot ka kanyak gari. Agawaam, napatigtibagakan ka. Mabit lang Fidel. Agsarita kami pa'y kan bakit kaw. Mga numakaungot kanyak. Nanaid na kasla na pudot ti ulo ni Nana salita Ay dawang nga rod, Fidel. Di nga min magustuhan ni Marisali ti simple akawas nila kay na. Day talaang ti makagapo, Nana. Wan, nakababain ka no ti kawas ken tsinelas ni Parigaray. Imay kami tapno agbuya. Saan atapno agpasikat. Ay nawaw. Day nga rod ti saan maawatan ni Marisalay. Ibay nan samot tan ni tatagari. Simple laang. Ngam responsable mat piman nga ama kan asawa. Saan nga umno arason day ta? Tapno pagpungtutan na nila kay na. Ay naku namon, Fidel. Kita akat madlaw ang makaungat. Masapul pa nga iti adayo ti pagsaritaan daken lakay na. Bagbagam day ta kumarim na naid na. Nung nairwam nga agpurma tunggal rumwar. Di napilitan ni tatagari nga agpurma. Unay kamunten gari, at damot nga minagatang asapatos mo, agraman t-shirt mo, hanggang day tapay lang ti suot mo. San abali tanabang lumot bakit? Linabaak mat. Ay no, siyak ti mababain iti kastangar aramidam. Agpudno ka man kanyak bakit? Ibain nakade. Kita amot tainton maminsan, pilyam kumamot tay presentable akawas. Di ka kadin agungot bakit? No ibain nak, di ka madanagan tadamit ni Fidel. Isulatan ti kadwak. Sa anak nga umasidagken ka. Na, takonsensyaan nakpailaeng. Di ka madanagan. Saan ko nga intensyon ti mangi babain ken ka? Tapno awan ti rirem. Saan tapay langag kuyaw? Tapno awan ti makagapo. Abumain ka kadagiti pada tayo anak e festa. Unay kamutan, Marisalay. Binagbagak laeng. Tapno itun sumaruno, amunan ti aramiden na. Ay, jak maawatan no apay abigdel ti kawas ni Parigari ken kamaray. Tinapataga ka nagdigos ken nagtoothbrush jeta o maray. Ay namare, di ngamin maawatan. Ay namare, no syaklaang kay kayat ko ati simple nga asawa. Maibagam lang ti kastaa. Gapo, tadi mo pa'y napadas ti na ibabain. Mamangan mo't no panagrek nam laang day tamaray. Standard mo laang samait. Kita kauray ni Fidel, nagchinelas mo't nga imay. Anya nga iti imbaga ni Nana salikan ka, tatagari. Anya kumangay, Fidel. Di namanin magustuhan ti kawis ko nakababain ka na. Una yun, tata.
Day tala ang ti pagpungtutan na, ibain na nga road. Anya nga road ti kayat na, agporma ka unay? Siguro sa anak mo't nga road a komportable. Aglalo pa ikat na bara ti panawan, na imbaga ta maano sampay laang ni bakit mo. Nusak day ta, bata ka, para kawas kan chinilas laang. Masaksak tanak mo't nga road, nusong batak, abangan no sina taon ti pagturungan na. Ibagam lang ti marikrik nam tata. Awan ti dakas nga aramidam. Ni bakit mo ti ayan ti parikot. Naglawag nga ibain na ka. Ay Marisalay, awagam da parigare tapno agkukuyog tayon nga agawid. Ay, sumarunodan tulatan Maawagam kit de, tapno makatipid tayo matla ang iti pamasahe, Maray. Adda kwarta day jay. Ay nawaw, No kayat mo kat si kalatan ti manguray kadakwada. Ay, umuna akon, mare. anya kalakit din, Mare. Napudot man ti ulo maun. Ay, kas lang amin di ka makarik na. Nilakay ko akanayon ti sang kaibagam. Ay, tamangan mo no agimon ni parigare kanya kon, Maray. Imbis ada kayong agastawa ti agkuyog. Saanen tasyak matan ako marim ti kanayon mo akadwa, Maray. Si kangarod ti kayat ko akadwa, mare. Ken may sa gayem kamay. Ay, unay matan no uray si kaagayem ko kat pagsilusan na. Nanang, di yumat kadwa ni tatang anagawid. Nagbati da ijay sentro. Makadlawa kun nanang. Idi agsapa, saan kayo anagkuyog? Ita, saan kayo manan anagkuyog anagawid? Masapul aya ngagkuyog kami akanayon, Jenna. Wano? Adda saan nyo anagkinawatan? Ay, nabanugak. Kaya't konti agina na. Di mo pa'y matsinungbatan ti damdamagak, nanang. Ay awan tinagapaan mi. Okay kami lang ni tatang mo. Oh, nasungbatan kan, mabalinan ti agina na. Ni nanang mo. Tatang, simbang pat kamot gaya man. Nagawid ka din ni nanang mo anak kaw. Itay pa'y addan ijay siledyo. Nasayat mo't nga rod no kasta. Wen gayam. Adto'y ti pasarabok ken ka. Ay, agyaman tatang. Sigurado ak amagustuam dagitoy anak kaw. Ay nawaw. Apayin anak kaw. Adda ka di tinapasamak. Kitaan naklata kasta. Tatang, agpudno kayo man. Okay kayo kadilaang kan ni nanang? Uwan mo't anak kaw. Apay ana saludsud mo. Ibagayo ko matipudno. Si kakit di mo't Gina. Okay kami laang kininanang mo. Agtugaw kakit di. Tara manam ti ginatang ko apasarabo. Naimbangag sa pambakit. Awan tinaimbag itibigat ko, gare. Ay nawaw, aging gakadi ita. Kat nasakit tinakamuhan niya. Bakit? Agdamag ka pa'y laang. Kat amumatan ti sungbat ko iti day damagam. Basul ko pa'y gayam ita, sali? Amom ka de nga ado dagiti tao nakakita ka data ijay sentro, idi kalman. Nukasta, pudno gayam nga ibainag. Nukasta mo't laang gayam. Saan kami takuman anap-napan kan Fidel? Nasaysaya at kumaa, no saan kayo anapan? Mauma ko ni ti kasta nga ugalim. Inbabain na ki sentro di kalman. Kasta pa'y laang ti panagsasaom kanya kita. Ha? Si kalaang aya tinauma.
Uray siyak nao maakmatan. Anya nga rod ti kayat mo? Agbado ak iti disente, oray sa anak a komportable, tapno laeng saan anak kababain ka nagiti makam amo ka data. Kita amat ngamin ati panagbadbadom. Agbado kamat iti presentable. Ay unay kan. Ket di sumay, anya ti panakaawat mo iti presentable aya. Awan mo ti inbagan ni Mayor a masapul nga ag formal attire dagiti mapan makifesta. Ay na naimbaglaang ang tanasalaw ka, Jenna, balasang ka. Ni, apay ka di, Auntie Edna? Agdardaras ka kanay. Ada kumakayat ko nga ibaga keng ka. Saan mo't kit di, Maasyanak ngamin ka ni tatang mo. Apay ka di, Auntie. Kas taunay ti suron ni nanang muken kwa na idinapan kami nakifiesta. Di na kano ngamin nagustuhan ti simple akawas ni Parigare. Pinagsasawan na pa'y. No kasta, ibain ni nanang ni tatang. Ay kaslakasta na. Di na pa'y nga rod kayat nga agkuyog da. Makunkonsensya akmatan. Tama nga no ang silusan ni Parigare kanyak. Iso matlagayam asaan daan nagkuyog ang nagawid iti dayjay nga aldaw. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay napan, ijagardin na. Nanang, pudno ka di tinadamag ko? Ibain nyo kanumat ni tatang. Ay nawaw. Asino tinakadamagam iti dayta, Jenna. Isumat ti ko na dagiti nakakita iti inaramid yu ijay sentro. Iti napalabas nga aldaw. Anya? Nalabas mo't kas jay, nanang. Ibain nyo lang arudan. Pinagsasawan nyo pa'y. Naimbag kumaano saan nga ado tinakakita kan nakangag. Basol ko pa'y gayam ita. Simple laeng ni tatang. Ngam saan nga umno arason dayta tapno ibain nyo ti mismo nga asawa yo. Tapno amuyo nanang. Siyak ti masaksaktan iti aramiden nyo kan ni tatang. Ay, Pangaasiyo ko ma. Di yu ulitan ti kasdyan nga inaramid yo. Saan agaputan napakumbaba ni tatang? Kat abuswan nyo matan. Adamot rik na Uray saan nga ibaga ni tatang. Amok amasaksaktan iti kasjay nga aramiden nyo. Gare, lakay. Mangan kan Ay nawaw, itaman pa'y anapanunot mo ti mangidasar iti kanal. Ay, kayat ko ti bumawi, lakay. Ay, pasensya ka na. No kas ti panagsasaukan ka. Pasensya ka mat no nasongbatan kay dinabinsan nga aldaw bakit. Ay, siyak ti rumbeng nga agkid daw iti pamakawan mo, lakay. Siyak ti nagbidot. Amok, nasaktan ka. Ang sapay la kumaa, tamapakawan nak. Lipaten tanday jay bakit. Gagangay ti biyag tinaasawaan. At dadagiti saan a pagkinaawatan. Ay, sorry talaga, lakay. Ikarig, saanen ang maulit tinapasamak? Kastaan, nanang, tatang. Nay, ada ka matgaya man dyan na anak ko. Itay pa'y ading danggak ti pagsarsaritaan nyo ka ni tatang. Kat maragsa ka nak. Tanagkin na awatan kayo matlaeng. Siyempre, san ba't nga umno rason day jay? Tapno agsina kami anak kaw. Kat si ka nanang, be proud ka ni tatang. Gamin, uray no simple, responsable mat. Kang runan iti amin, napakumbaba kan saan na kayo akabgabilan. Ay na, wen anak ko. Kat dakkel day ta apagyaman naklaunay iti Diyos. Ay nawaw! Di mo ibain nilakay mo.
Uray simple lang ti panagbadbado na, no lakit dita muna ti responsibilidad na, nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.